Učimo se portugalščina Brazilija. Tema lekcije: kopalnica. O vaso sanitário. Straniščna školjka. O assento do vaso. Straniščna deska. O papel higiênico. Toaletni papir. O suporte de papel higiênico. Držalo za toaletni papir. A pia. Umivalnik. A torneira. Pipa. O chuveiro. Tuš. A ducha. Glava tuša. A banheira. Kat. O bidê. Bajd. O espelho do banheiro. Kopalniško ogledalo. O armário do banheiro. Kopalniška omarica. A prateleira do banheiro. Kopalniška polica. O toalheiro. Držalo za brisače. O gancho de toalha. Kavelj za brisačo. A cortina de chuveiro. Zavesa za tuš. O tapete de banheiro. Kopalniška preproga. A toalha. Brisača. A toalha de banho. Kopalna brisača. A toalha de mão. Brisača za roke. A toalhinha. Umivalna krpa. O roupão. Kopalni plašč. O sabonete. Milo. O sabonete para as mãos. Milo za roke. O dispenser de sabonete. Dozirnik mila. A saboneteira. Posodica za milo. A escova de dentes. Zobna ščetka. A pasta de dente. Zobna pasta. O porta-escovas. Držalo za zobne ščetke. O copo para escova. Lonček za zobno ščetko. O shampoo. Šampon. O condicionador. Balzam.
O sabonete líquido. Gel za tuširanje. A esponja de banho. Kopalna goba. O secador de cabelo. Sušilnik za lase. O sabonete líquido. O copo para escova. O secador de cabelo. Želite zavedno ohraniti te besedo v spominu? Obiščite Flaškarluna.com ter brezplačno vadite ta in na tisoče drugih kompletov. Povezava je v opisu.